ulun bagaya aja lawan pian hari. Siapa mamu tuakan kemana kita maiti. Betul sih, sama merah itu sih. Jadi bang pian pak ini bersiapin alambik burit. Jadi nang lawan bapak pian nang hari ini ada imam moto akan sudah tuh bang pasti. Permintaan pian apa nang hari ini minta doa akan di sini sebertaan Pak lah terima kasih banyak nang lawan pian. Mudahan pian panjang umur. Salawas madihin ulun hanya suwa dicium lalakian. Kita berjumpa ini nang kedapatan, lalu ulun satu mata hendak memberi himbauan. Abang operator yang maaturakan sedikit nih mikrofon ulun dinyaringi akan nang nih monitor bang diangkat takan supaya ulun madihin nyaring kedengaran. Lawan bapak ibu ini seberataan, jadi ujar abang nang sebelah kanan sudah nang nih bunyinya nyaring didengarkan. Lalu tak lupa ulun menyapa pian nang ada di sini pastinya seberataan. Padahal bang di sini orangnya kebanyakan, baik nang laki-laki atau nang bebinian. Cuman tangale ulun menyapa pian ini nang pertama buhan pian kejauhan. Ada
ada nang di bawah ulun jua ketinggian. Jadi minta rela lawan ibu bapak di sini sabarataan. Istilah kata ulun nang maatasi di sini bebuhentian. Padahal ulun anom kada sesuai umuran. Jadi nang lawan ibu nang ada di hadapan, nang tuh di bawah ulun menyapa pian. Jadi tak lupa kepada pian berataan. Nang ada bang di sini ulun sapa tuh bang pasti. Ibu nang bagi pas pinanya sidin tahu mafi. Jadi sidin berdua baju pina sarase kayak berdua beading pina dempam pipi. Jadi nang lawan ibu nang ada hari ini. Selamat bang berjumpa lawan kami tuh di sini. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan lawan amang baju pink nang rokok di tangan. Nang tuh tanya sik sidin mendengarkan atau kakak di bawah nang tuyat mengamira nang bebeju hirang. Pinanya masih anom tapi nang kaya sudah belakian. Karena ulun lihat sudah pacar nang di tangan. Jadi nang lawan pian sudahkah belakian. Jadi sudah belaki langsung ulun doakan. Mudahan lagi pian selalu dikuatakan. Belum belaki tuyat ibu mendustai. Jadi nang lawan kakak nang belum belaki. Mudahan jodoh pian kaila kasmana mue. Pabilanya hendak lawan personil kami. Nang ini ngarannya Wahyu nang belo 2 kali. Jadi nang lawan pian nang ada tuh di sini. Jadi nang ada bakso tuyat nang topang pasti. Kami nang tadi bisukan bakso kadedel lagi. Lawan tuan rumah sedikit kami padehi. Kain abang bakso sisa akan kesan kami. Karena bisukan tadi hanya ada nasi sup. Lawan nang masak abang lawan jua cancangan. Jadi hendak sedikit ulun mengisahkan. Waktu beisukan tadi nang kami makanan. Ulun marasai ada nang cancangan hayam. Sekalinya padas benar langsung nang sakit parut. Ulun nang mencari jemben. Jadi nang lawan pian di sini memadahakan. Bisukan tadi ulun kada banyak makan. Makanya nih pak ai parut marasa ai geluhukan. Mana tuh wadainya kada diantarakan. Padahal madihin pemula sudah ada himbauan. Lawan bang bapak nang baju sasirangan. Waktu tadi kakak Irma lagu dibawa akan. Sidin hakun haja naik saling tinggian. Ulun lihat tuh menyawir harga 50-an. Jadi pakai ulun langsung memadahkan. Bila memberi wan ulun langsung ulun doakan. Jadi nang lawan pian sedikit ulun padehi. Pabilanya pian sudah nang banyak rejeki. Ngaran nang buai duit ada di bawah mati. Jadi istilah kata kita nang tuh bebagi. Lamun banyak tuh rejeki. Mana ulun lihat buhan bang uang di sini. Walit nang genal-genal mulai awal tuh kasini. Berarti buhan pian itu alhamdulillah beratan lancar rejeki. Nang apa usaha pian mudahan diberkahi. Mudahan sabarataan kita kawan naik haji. Allah naik haji. Jadi pengulun di sini menyapa pulang. Lawan ibu nang di muka nang bebejo habang. Nang awak tarandah tapi nang saling genalan. Nang manguti belon umak kaya kakan-kakan. Jadi nang lawan ibu nang ada di hadapan. Ulun hari ini buai menyapa pian. Atau ada bang kakak nang gulu kepanjangan. Nang umpat menyapa tadi mandedah wantangan. Jadi nang lawan ibu jangan lalu betundukan. Umah nang bagus benar tuyat gincu kahabangan.
istilah kata kayak belungan hayam. Jadi nang lawan pian ini sabarataan. Nang ada di sini ulun mau ucapakan paman kopiah hirang kesini nang katujuan. Jadi nang lawan pian nang apa maksud hari ini? Sekalinya bang duit sidin ada memberi. Jadi ini sawiran mungkin nang memulai. Terima kasih banyak lawan pian hari ini. Sidin imbah memberi langsung nang besalaman. Jadi nang lawan pian kami doakan hari ini tanpa lupa kita hari ini berdebatan. Mungkin sidin memberi sawiran pamulaan, memancing ibu-ibu atau bapak-bapak di sini nang tak kumpulan. Jadi nang lawan bapak nang kopiah hirang dilihat nang dari jauh kada saling kambutan. Jadi mudahan pian panjang umur sehat badan, mudahan pian rezeki dilancarkan, ngapa usaha pian diberi keberkahan. Jadi nang lawan bapak ulun mau ucapakan Pak Ai terima kasih hari ini mau ucapakan. Sidin memberi hakun haja nang katujuan. Ulun lihat tuh kepala sidin bepaluhan karena rambut sidin pina tipis di atasan. Jadi nang lawan bapak ulun mendoakan mudahan Pak Ai pian selalu nang sehat badan, dimana begena selalu dalam lindungan. Ngapa hajat pian mudahan dikabulkan. Lawan ibu-ibu di sini sabarataan, bila hendak memberi baik kayakan duit kain nama nunti pian. Amunnya kasini pian supan bejalan, ada tubang ibu nang tisu di tangan. Sekali mau usai itu ya pukul belian. Jadi nang lawan ibu ulun menyapa pian, ibu di kandaraan cangang nang kagenjangan. Lalu abang bejalan nang jaket ni di beho ulun menyapa pian. Selamat nih berjumpa bangai nang betamuan. Inya cilai lalu kada nang tu tak tahu padahal disapa akan. Jadi nang lawan abang nang tuyat bedungkungan. Bila pian bedungkung jangan kada aasaan, bangai nang burit riket kain nang alih sampian. Jadi nang lawan ibu nang lalu kapanasan, atau ading-ading nang sambil memakan nang manguti pancuk kada betawakan. Jadi nang lawan kakak ulun menyapa pian. Lawan ibu-ibu di sini sabarataan, ada ibu baju habang dihembin hari ini. Nang sidin karodong belilit kabulu sini. Jadi nang lawan ibu tak lupa ulun sapai. Nang ada tahi lalat tuyat andaknya di dahi. Tahi lalat genal itu kada tahi lalat tapi kayak biri-biri. Jadi lawan ibu ulun namanya baik. Sidin tertawa bergentang saipungan. Jadi lawan ibu ulun mau ucapakan. Sidin awak mungkal yat ulun maliati. Ngaran awak mungkal buai pian kada rugi. Apalagi tunang laki menerima sanang hati. Pabilanya malam hendak membunuh Yahudi, bila hendak membebem buai jangan dilepiki. Jadi lawan ibu kami doakan hari ini mudahan betianan pian nang bulan ini. Alam bulan ini jadi bang ulun madihin mana rusakan, padahal bang orangnya dasar kebanyakan. Lawan bang amang di sini sabarataan, atau ibu-ibu nang pian kajauhan. Jangannya bang beparak kesini nang bakumpulan. Lalu ulun mandadah kakak nang dihembinan, nang saikungnya asik tuyat memicik HP. Jadi nang lawan pian uma besinggul beho cipai sabela kiri. Jadi lawan pian tak lupa ulun sopai song membawa kotak tuyat sidin hari ini. Jadi nang tidak lupa ulun memadahkan
akan lawan bang ibu nang awak kagenalan nang pian bekipas tuyat nang kahumapan bila pian bedangkak gue jangan asaan tuyat bang tampurung bilang hendak bebukaan ulun bang melihat di atas rasa gedienan jadi wan ibu ulun mau ucapakan ibu tuh nang kipas nang itu berputar nang ada di tangan liwar kaning siding gue kagegendalan jadi nang lawan ibu ulun menyapa pian atau bang ibu mengamira hari ini bila pian mengamira ayo bang takorihing gue diungkai gigi mulai mengamira pinasarek di iti kada takorihing mulai pamulaan tadi mawai takorihing tapi sambil ditahane jadi nang lawan ibu ulun sapa tuh hari ini mudahan pian sehat gue nang hari-hari mudahan paman lalu di bawah nang bejualan sidin panjang umur mudahan sehat badan tuh usaha sidin diberi keberkahan mudahan laris manis sidin tuh dagangan lah dagangan ahawan jadi tak lupa ulun mau ucapakan binanya bemadihin satu mat lagi betahan karena bemadihin tergantung jua sawiran kakak Irma tadi diberi harga 50-an jadi dihitung kakak ujar nang 2 lagu sadang naik nang 50 kali tunang diberi amun kai ulun sudah tangah 200 mulai pemulaan tadi ada pembapak nang memberi kakak Irma waktu tadi penyanyi cuman kada tak tahu tuh ya sekadar mencangangi tapi nang lawan pian tetap ulun doakan pak ai nang hari ini ada macam tirabang hati-hati tuh pasti jadi nang lawan pian ini sabertaan bagusnya baju ibu ini bilang ping saikungan jadi nang lawan ibu mudahan gue pian gulik nang salamatan kain baju sidin kayak kain palaminan ulun karela gula nang lawan pian mudahan sidin gulik selalu dalam lindungan jadi tak lupa ulun mau ucapakan nang laki mah ikut anak nang laki mah ikut sandal cilai besok belen ada nang amang lalu tangan nang kepala anak sidin kapanasan mudahan anak pian selalu disehatakan jadi nang tak lupa kita nih hari ini baik gue besapaan lawan nang dihembin tak lupa menyapa pian bila ulun menyapa pian lambaikan tangan jadi tak lupa di sini ulun ucapi jaka buai payung jangan dibawa hari ini amun tuh payungnya tetap aja di ping putih jadi nang lawan pian ulun memadahakan lawan acel tuh nang anak nang diingkut di tangan diduduk akan di kandang cilai kalau beguguran liwar lawan anak acel kapupunan kada marasakah sampian maranakakan jadi nang lawan pian ulun memadahakan pian tuh maarit 9 hari 9 bulan jadi nang lawan pian ulun nang mamadehi nang ada di sini tuh pangbuai pasti nang mana di jalan ayo bang tuh jalannya sedikit dibuka akan kasihan bapak ngalih di hadapan nang sidin kandaraan ditunjul tuh di tangan lawan Pak Lurah nang laki binian jadi nang bini sian itu nang kurihing dasar kamamanisan ala piu gesan sampian kalau Pak Lurah sarek harau bakal layan baik Pak Lurah kita mendoakan mudahan Pak Lurah sidin sakaluargaan selalu panjang umur
umur, mudahan sehat badan, mudahan lawan kami kawa pulang bertemuan. Lalu tak lupa di sini menyapa akan lawan bang ibu nang bebeju habang. Nang tadi awal ulun ada menyapa pian, liwar sidin paloh tuyat nang saikungan, sampai kakak tiak baju sidin tuh besan. Jadi nang kawan ibu sidin langsung besintup supan disambete, gue minta rela lawan pian hari ini. Ngaran bematiin apa nang ulun lihat langsung ulun marinje, mudahan gue pian sehat setiap hari, dimana begena selalu dilindungi. Jadi tak lupa ulun nang mau ucape kepada acel-acel beretaan hari ini. Orangnya nih besusun kayak nang tuh di kantor di Sabang Bentre. Jadi nang lawan pian ini saberetaan, mudahan buhan pian sehat saberetaan, sehingga di lain waktu kita kawa betemuan. Ini anak siapa jangan naik ke salon kalau pina beguguran, baik pian gugur dingai kade bepatahan. Jadi nang beretaan di sini nang tak kumpulan, kami hari ini di sini nang betemuan. Ulun bang malihat jam nang ada di tangan, ayo bang nih kipas angin sedikit diparakakan. Ngabang tuan rumah cilai nang kipas angin sebutingannya maatari, jakanya kipas angin dietarik dua biji, berangai ada di kanan lawan ada nang di kiri. Acil nang betahe lalat nang ada di tahe, ada di tahe. Acil nang betahe lalat nang ada di dehe, ulun bang menyapa pinasarik maite. Jadi nang lawan acil kita nang begayaan, mudahan cilai pian selalu disehatakan, mudahan bang pian belamak taros tiap bulan, sehingga bang pian kaina ngalih berjalan. Apabila bang betimbang mudahan sampai 2 pikulan. Jadi pengulun di sini melanjutakan, jadi nang lawan acil kita nang begayaan, disambat bang awak sampai 2 pikulan, sekalinya cilai sidin manating tumpang genggam ulun lihat ke hadapan. Ulun minta rela jelasnya kita begayaan, tempulo lawan ulun kita nang betemuan. Lalu nang tidak lupa menyapa bapak ibu di sini saberetaan, kita berjumpa ini bang di acara nang pengantinan. Pahrol tuh dan Inmas pengantinnya pengaran. Jadi nang tidak lupa kepada tuh pengantin sekali lagi didoakan, 60 masih banyak nang maaminakan, makin banyak beamin insya Allah bang doa kita dikabulkan. Jadi geser pengantin Pahrul dan Inmas kita mendoakan, mudahan pengantin inya laki binian selalu panjang umur, mudahan sehat badan, mudahan sehat inya di jalan ketaatan, mudahan pengantin selalu dalam lindungan, mudahan rezeki pengantin dilancarkan, apa usahanya diberi keberkahan, mudahan pengantin inya ruhoi rahayu, mudahan nang tuntung pandang, mudahan menjadi keluarga sakinah dan juga tuh mawaddah dan juga tuh warahmah. Kita mendoakan mudahan pengantin selalu dalam lindungan, dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan, telah terpisahkan. Jadi pangulun terus melanjutkan, jadi nang lawan ibu ini saberetaan, lawan ading-ading nang pian tuh menuntun dingai nang kapanasan, baik pian kahambin kakak jua kasihan. Jadi nang tidak lupa menyapa
mengapa tuh bang ibu nang pian berdirian anang di belakang kacamata kagenal. Jadi mudah pian selalu nasihat badan. Jadi tak lupa menyapa juan ini nang hendak bulik hari ini nang nipang bejelen sidin nang diingkuti liwar banyak benar sesanguan hari ini pinanya imbah makan pulang diberakati jadi nang lawan pian ini sampai retaan lawan bang ibu jelas nang dua lagi binian nang ma ingkot es nang bini pina sopan. Jadi mudahan pian bini pian betianan ada amang tonang ini pina laju bejalan pinanya saruan kadenang lawan bini nang kaya sidin bujangan jadi nang tak lupa ulun menyapa akan nang bakan dernairok nang bebeju hirang pinanya inyanya beda dua tuh bujangan cuman tumu hanya ada ke belakang nang jelas buhan pian nang menabakan dereen kami mendoakan atau nang jauh di sini saruanan mudahan beretaan pian bulik salamatan lah salamatan awan aja dimadihin kami menarusakan jadi ngini ibu naik nang kapanggungan pinanya nang ada hajat sidin saurangan sidin berdua naik ke panggung sini pinanya nang bemadihin sidin manggeni sekalinya sawiran sidin nih memberi terima kasih banyak lawan pian hari ini mudahan gue pian sehat setiap hari mudahan selalu sidin disayang laki sehingga laki sidin ada sampai bebini jadi lawan sidin harap tuh bang benar mau ukir kaning di sini liwar tuh nang lurus nang ayah tuh bilah ringgi jadi nang lawan ibu ujar handang befoto ulun persilahkan hari ini jadi bila befoto pian nang tak koreheng buai ungkayakan gigi gigi ibu ngini ada kawat tuh gigi jadi nang lawan pian ulun nang menyapai terima kasih banyak pian nang sudah memberi mudahan sempian ditambah terus rejeki mudahan tuh sempian selalu dilindungi di mana pian berkena mudahan tuh sempian selalu diberkahi dunia wan akhirat mudahan tak kumpulan kita di surga nanti mudahan gue pian kawan nang naik haji jadi tak lupa ulun menyapa akan jadi karet tas di karet holo pian kalau pina kaina duit di dalam tak kapan ujar pang biar je menyahuti kanyaringan padahal mandang arai kada jua tatulian jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan terima kasih banyak bulah nang lawan pian mudahan di lain waktu kawa pulang bertemuan usaha pian diberi keberkahan mudahan beretaan hajat dikabulakan duniawan akhirat beretaan salamatan lah salamatan kakak baju habang pinanya sidin betianan soalnya nang pina lamak waktu itu jadi nang itu ibu nang tadi bepalohan bulah minta rela ulun nang lawan pian jadi tuh sempian ini ada permintaan siapa memberi ayo pang dipadahakan nang baju hilang banyak di depan jadi tuh nang mana nang bak kopiah ujar kopiah haji nang bebaju hirang jadi terima kasih pastinya lawan pian mudahan pian panjang umur sehat badan mudahan sempian rezeki dilancarkan usaha sempian diberi keberkahan jadi sidin bisiki tadi kadang-kadang akan
lantaran suara pian rasa nang ada besah pinanya katam piasan jadi nang lawan bapak ulun mau ucapakan pabilanya hendak pak ai nang pian nyaman bila hendak memberi tulis kaina di kertas kaina diucapakan kaina insya Allah kenangan hari ini kawai itu melihat pulang tuh di YouTube kami televisi ofisial Bangaran istilah kata kejadian hari ini kawa dilihat pulang jadi lawan pian kita sangat bersyukur pastinya nang lawan Tuhan karena alhamdulillah kita nang berdebatan dilain waktu mudahan beretaan buhan pian sehat badan sehingga kaina kita kawa bertemuan itu bang awak keputihan liwar kaya kertas nang rajin uyakan jadi nang lawan kakak mudahan sehat terus kawa pulang bertemuan jadi nang tidak lupa ulun nang mau ucapi kepada bang paman nang ada tuh di sini pastinya nang di bawah nang sidin Pak Haji nang maingkut tangan nang maingkut anak sidin nang laki-laki pinanya bini sidin dasar anum sakali jadi nang lahon iyan nang dua lagi bini nang sidin bepandir kisah ado mandang arai padahal mandang arai ulun bang menyapa pian nang hari ini sekalinya nang bini-bini anak sidin dipadai kira ulun bini pian itu bang Pak Haji jadi nang dihiganya tak lupa ulun sapai nang sidin imbah bagunting tupang pasti karena dihiga talinga pina tipis diitih jadi nang lawan bapak ibu nang hari ini nah ini tadi bapak nang lawan kakak Irma nang sidin memberi pinanya hari ini kada hendak kalah sidin nang tupang pasti jadi sidin memberi pina banyak ku itih jadi 50 memberi mamulai terima kasih lawan bapak hari ini jadi nang kakak Irma ulun nang kada kalah juga nang 4 diberi jadi 50 masih banyak dipingkuti kikirani memberi maha bisa kan hal ini jadi nang lawan bapak pian ulun doakan mudahan tupang sehat pak lah nang hari-hari parut pina genal kaya nang depianan pian nang bini-bini mudahan Pak Ai pian sehat setiap hari mudahan kuat terus pian nang lawan bini jadi 100.000 sidin 4 memberi mudahan Pak Ai pian selalu dilindungi dimana begena mudahan dilindungi mudahan sidin hajat dikabulkan oleh ilahi rabbi mudahan Pak Ai pian kawan nang naik haji lah naik haji jadi pengpaman nang upiah hirang nang sidin naik pulang nih berjalan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ujar hendak befoto tadi nang membisiki bila hendak befoto harus ada pulang membeli ulun bagaya aja lawan pian hari siapa mamu tuakan kemana kita maiti betul sih sama merah itu sih jadi bang pian Pak ini bersiap pina lambik burit pina lambik burit sini kimpos jadi nang lawan bapak pian nang hari ini ada imam mutu akan sudah tuh bang pasti permintaan pian apa nang hari ini minta doa akan di sini sabarataan Pak lah terima kasih banyak nang lawan pian mudahan pian panjang umur
salawas madihin ulun hanya suwa dicium lalakian. Jadi terima kasih Pak Nahni membeles ciuman dari pian. Coba jangan kasih nih ulun membelesakan Pak, coba dilihat nak muah. Jadi terima kasih Pak Lanang lawan pian. Tadi doa sidin minta bebuhan pian bertahan didoakan. Wabil khususnya ini buhan bang uang, mudahan buhan pian di sini saberataan. Itu nang pastinya berataan diselamatkan. Mudahan buhan pian ini saberataan rezeki dilancarkan. Usaha buhan pian diberi keberkahan. Di dunia di surga kita tak kumpulan, lah tak kumpulan. Jadi ulun terus melanjutkan ngapajar ibu ngini pahamkah tu ikam. Tadi sidin mencium pipi sebelah kanan, marah hapian nang kiri gue nambah ciuman. Jadi nang lawan ibu kita begegayaan, amun pian tu mencium di pipi hari ini. Jelas bang takutan kalau kina ada nang laki, harau kaina bulik kita nang tak kalahi. Jadi nang lawan ibu tetap kami doakan berataan tuh di sini. Anak tuh sempian pina mau unca pinanya kada diberi makane. Jadi nang lawan ibu nang ada tuh di sini. Kita nang bagayaan tak perlu berdebatan. Bagusnya bang ibu nang awak saling kenalan. Abuhan bang uang nang tuh hanya pinagenal berataan. Hanya suha ulun di sini nang bertemuan. Contoh kayak ibu ngini bilang saparitan, amunnya betimbang bilang sapikul berataan. Jadi nang kawan ibu saberataan. Mudahan buhan pian sehat saberataan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa akan lawan ibu nang surangan. Are pangantinan bilang sungsung bedestaran. Jadi nang lawan ibu nang beungut surangan. Bilanya sampian mendengar bemadihinan, jangan tota ungut malamun saurangan. Kalau bina sidin di punco saikong kasurupan. Ulun kan bisa menambah jadi bang gue sedikit memadahakan. Kami suah gue waktu bemadihinan. Ini kada dusta tapi kisah bebujuran. Orangnya buai asik di ujung mendengarkan. Waktu nang bemadihin sidin kalapak buai nang kasurupan. Lalu bemadihin kami dihentiakan. Ulun kada bisa buai nang manambai orang nang kasurupan. Kecuali manambai maulah orang betianan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan, apabila di sini ada nang tumpang kada mau betianan. Jaka kaya hayam ulun nang mangarone, paling kaina sabulan pian nang pajang beisi. Woi jadi tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak nang memberi sawiran. Pinanya nih kantongan pina kancang di hadapan, tapi masih banyak lagi di muka lawan di belakang. Ibu tuh nang ini au tatawa aja ipuk pang makaam tuyat kagak kenalan. Kadedetan niat kehendak memberi sawiran, padahal buai doa tadi sudah permulaan. Jadi nang lawan ibu pastinya berataan. Kumabakan dengan ribu
ibu orangnya kebanyakan nang anak di tengah tuh yat pulang beriringan tapi nang kada papa mudahan tuh di jalan buhan pian salamatan nah pinanya ngene hanyar haja tuh pangkawin makanya ulun hati jadi nang lawan abang bangai nang bini pian takutan sidin maitihi kalau pina kagenangan harau kaina mencari maka jang habar nang ini pamadihin ada jempi-jempi jangan dia bibinian nang lalakian haja tadi mancium di pipi jadi nang lawan pian ini sabarataan kita pamadihin pamanlah bagayaan jadi nang tidak lupa ulun menghimbau pian sebelum madihin lanjut dahulu betapok tangan lah tepuk tangan jadi pangulun di sini mana rusakan jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi kita nang bemadihin begaya haji hari ini jadi lawan pengantin tadi sudah didoakan mungkin bemadihin satu mat pulang bertahan karena nang sudah haus ulun karing butuh rakungan jadi lawan pian ulun mau jebakan nang ada di sini baik nang bapak ibu nang memberi sawiran awabil khususnya nang tarancang memberi amang nang kopiah hirang pabilanya pian ada memberi pulang kikira bemadihin sampai tengah hari kita ada empihan ulun begaya haja manglah nang lawan pian nah ibu ini juga bagus dipakayakan baju warna kuning kayak baju juga palaminan jadi nang lawan ibu mudahan pian sehat tentunya berataan jadi lawan Pak Haji atau sidin guru nang lalu bakan deraan mudahan sidin panjang umur sehat badan dimana begana mudahan tupang sidin selalu dalam lindungan duniawan akhirat kita di dalam surga kainan nang tak kumpulan lah tak kumpulan jadi bang kami di sini melanjutkan kakak berbaju kuning kasihan sidin kapenasan jadi tak lupa ulun mau ucapakan ini jam berapa sudah tuh di sini ini jam 9 lewat 11 menit ulun nang maitihi padahal jam ampun kami sudah jam 10 di tangan mulai tadi jadi bang di sini kita berbeda waktu sajam terasa lisih ulun nang mau capek jadi nang lawan amang pulang ulun sapai berataan nang tak kumpul baik di ujung sana atau ada di sini lawan tubang ading sedikit kakak mamadahi bila pian mangamira kada usah jin berdiri kalau pina barang dingai pian tak panjangi awak masih halus istilah barang panjang harau besalawar kaya pian tangalih ngapang barang panjang nang kaya bungkah gumbili timbul salawar handet tak keluar kepalanya sampai kalon tuh sini jadi nang lawan ibu bapak sabarataan jadi lawan abang nang lalu di hadapan nang berbaju putih nang kaya pangulu pinanya laki binian mudahan bangai pian selalu dalam lindungan dunia akhirat kita nang tak kumpulan jadi lawan kakak mengamira kejauhan jaka pian kasini beparak bakumpulan 60 hari ini kita nang berdepatan jadi lawan ibu nang apa ada di tangan nang ulun liat bawaan besabelen jadi nang lawan ibu umakat tak tahu ulun namanya papian jadi mudahan sidin selalu disihatakan di lain waktu kau pulang bertemuan
jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kami bemadihin mulai beisukan nang ini kedua kali madihin kami mainkan jadi nang tak lupa ulun memadahkan mungkin nang buhentian tahu ini sabertaan harinya mulai panas jadi nih benyutih bila ada tupang es sabiji dibuatakan supaya benyutih nyaman dirasakan amun ari panas teh nang jua panas kada nyaman dirakungan jadi nang es ada di atarakan terima kasih banyak kepada kakak bungas nang maatarakan jadi amang pulang nang menyambutakan adakah wadai pangantin di rumah pian labian jadi pangkisnya amun is haja kada denang ku palungsor nang dalam rakungan jadi nang lawan kakak terima kasih banyak ulun mau ucapakan kikiran nang ini kada mayu sahubungan jadi pangtoka ai kikira 5 buah lagi nang diambilakan jadi nang tidak lupa ulun memadahkan kita berjumpa di sini nang berdebatan amang nang bak kuncir manyu bemadihin paai ditarusakan ujar bemadihin sampai beliuran jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan sidin tatawa haja kada memberi sawiran padahal bila ulun sudah nang beliuran tatambah nang pertama bila kada wadai di rumah diambilakan barang mai kain duit sawiran ditambahiakan jadi pengulun di sini melanjutkan jadi nang lawan pian di sini nang beretaan kita berjumpa pastinya nang berdebatan lawan ibu-ibu nang sudah belaki sedikit nih nasihat lawan pian hari ini jadi lawan pian sebelum bemadihin buai nang ulun akhiri saumpama pian hendak ku berbakti buai nang lawan laki istilah kata supaya kaina surga di akhirat toman nanti bila laki pian buai datang begawe bila sidin datang kaina di muhara lawang pian langsung korehenge jadi tak koreheng buai ungkayakan gigi tapi jangan maha holot kalau ditampiling lagi kalau wai mau kayak gigi kaina nang kaya itu maha holot lain berbaktiwan lagi jadi nang lawan ibu lanjut ulun padahe bila laki datang lakas rakas korehenge bila sidin lapar pian kaut gangan lawan kaut juan nasi bila kada beiwak sanga akan iwak wadi supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi lah sakit gigi jadi pangulon harus nang melanjuti jadi tupang buai tadi sudah dipadehi nasihat kedua ini nang lawan pian tetap nang sudah belagi tadi sudah iwak ingkas nang iwak wadi jadi bila laki kaina buai uyuh bisa-bisa maorote jadi ni maorot sedikit ulun padehi uma ibu dihiga tunggul bina mancilingi jangan ciling bo jadi nang ibu ulun nama ucape jadi nang pian bila melihat ulun gue jangan mancilingi kakak nang bungas hendak pulikah pian madihin belum diakhiri sidin kabawa siat bejalan di sini jadi nang lawan pian ini saberetaan pastinya bang kita di sini nang begayaan lawan tubang kakak nang karudung hirang nang bakacamata nang pinanya bujangan jadi nang tak lupa ini nang abang DJ vokalis kami bangaran
tadi mambisike hendak minta nomor pian. Bila pina cocok kita beengger jujuran. Biar 100 juta inya kada betawaran. Paling nang kada jadi ka Aiman ninggelakan. Jadi nang lawan pian sedikit dipadehi. Bila pian hendak kalah lakas beleki. Masalah jujuran jangan terlalu larang. Nama mintai kasihan lalakian jua buai becari. Amun tak lalu lawas pian jua kai narugi. Lapar ma memburuk bisa tak duduki. Ternyata duduki. Berhubung wadai sudah diantarakan, berarti bemadihin sedangai kita bertahan. Kasihan wadainya lamun lambat nih dimakan. Kalau pinapang bakwan gue nang bebesian. La bebesian awan ulun beta tagih wadai hari ini. Sekalinya amang bedahulu mancubai. Jadi lawan pian tak makan hak kami. Memakan tuh geguduh tuh ya langsung bersambungnya. Dibuang geguduhnya. Jadi lawan pian ulun mau ucapkan. Masalah geguduh kita nambahin. Jadi geguduhnya hanyar sekali ikut langsung dibuang sidin. Untung kada tumpang kana dibawa kekenakan. Jadi nang lawan pian masalahnya nih wadai kada nang mampalakan. Cuman bila makan beimbai beretaan ulun marasa ayua mangai parot gelokan. Jadi pemadihin baik kita bertahan. Mungkin bemadihin kaina disambung pulang. Dikira insya Allah kita dilain waktu. Mudahan kita sehat di sini sabartaan. Jadi kakak Irma nang ada di belakang. Kaina imbah ini kai pulang tuh bang pian di sini nang besairan. Istilah kata lagu dibawaakan. Abang ini kibut liwar kagegahan. Sirin bak kacamata jua kacamata kagenalan. Jadi nang lawan pian mudahan tuh rajaki terus ditingkatakan. Ajuk main kibut mudahan dibanyakan. Sehingga Bang Sidin sudahlah tuh bebini pian beisian. Jadi jer belum mudahan juduh pian lakas mendebatakan. Apabila sudah kawin mudahan lakas betianan. Jadi kalau pak kita mau cepakan. Jadi nang nimadihin sudah bercepat pulang. Kaina bemadihin insyaallah disambung pulang. Kami hendak bersatu satu mat hendak bertahan. Karena bang wadai sudah diantarakan. Juani benyu es ada diulahakan. Cuman nih cangkirnya pinanya begesakan. Karena bakas aqua diulah nih cangkir es. Tetap terima kasih ulun mau ucapakan. Mudahan beretaan selalu dalam lindungan. Mudahan beretaan kita begawi. Mudahan para rezekian dan rezeki kita diberi keberkahan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan. Ulun membawa pantun sebagai penutupan. Kita bemadihin kawaai dilanjut pulang. Asal nang kopi ya hirang pulang menambahi sawiran. Jadi nang lawan pian terima kasih banyak. Pian nang tak banyak hin tadi memberi. Mudahan Pak Pian sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi. Bila jerujuk itu daun jimpai. Ada paikat laki ini dedayan kain. Apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari bang ngantin. Jadi tak lupa ulun mendoakan lawan sampian di sini sabartaan kepada bang ibu nang lalu bakan dereen. Mudahan buhan pian selalu salamatan. Lalu terakhir ulun mau ucapkan
Terima kasih banyak sabartaan jua meminta rela bila tersalah ucap nang maulah pian dalam mati kada nyaman nang jelasnya buai kita bergegayaan tatap aja ibu nang dihiga tunggul menciling ke depan tenang lawan ibu ayo pang jangan parangutan bila parangutan lakas tuha buai pian jadi lawan ibu ulun mendoakan mudahan bertahan buantian salamatan di dunia di surga kita nang tak kumpulan jadi madihin ulun mengakhirkan mungkin sampai di sini kita bermadihinan sedang bersatu kita sedang bertahan kaina bermadihin insyaallah disambung pulang karena bang kami madihin 3 versi dan dibawakan bilanya berterbang tak alun nang dibawakan bila kami berpukul kayak gini bang didengarkan bila madihin dangdut kaina tuh nang budi insyaallah ditampilkan nang jelasnya dangdut rajin dibawakan tampolo ada kibut nang mami cekakan jadi insyaallah mudah dilain waktu kawa pulang bertemuan satu mata satu ulun hendak bertahan ulun meminta rela minta maaf lawan pian jadi nang terakhir ulun mau ucapkan ulun nang berakhir di sini bermadihinan wassalamualaikum minta rela bertahan